amukela ka MBB n'wina mo ka mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe namuntlha bava va na mahungu a hi tivi ntiyiso ke ni kombela hotile ya vulavula leyiwani vulavula timhaka hi le ku tiphineni Soropela ka rwele valora mhaka yo kombana ndlela ya vona ndlela hi yona ya mampela yi ri beli ma hina ndlela ya ka leyo wo nyikiwa mali hi vafana mali liyani beli ma hingana nga liwu akela namuntlha sweswi ku na xifanta xa le Palanoma a xivundza a Salema hi xo xi humesaka mali ene sweswi ku na vafana va ka Xiringi a Salema va nga no wela hi va ri thicara a nghena va presidente vo va humesaka timali namuntlha sweswi vani ka Beni Mayengani ku vulavula hosi ya Beni Mayengani leswiwani i murhandziwa wa mina Beni Mayengani lo fika ngopfu mara mali sweswiwani yi huma ka va seketele va yena a kota ku duxa leswi a hlulekaka swona lexiyani xa le Palanoma lexiya xa le Palanoma hi lexi xo kucomukaneke xi fombaka khunyetela lexiya xa ka Swijima xin'wana Saturday a xi tirhisele manga yi pfuna baki ya xona yi vaviseka yi nga ha dumi hi le police station hi kha hi toyatela lava nga dlaya n'wansati na mfana luya hi Saturday matlokolerini hi mina sweswi wa le Salema zana ni mhaka a yi kumuli mhaka hi munhu un'wana na un'wana hi vula mina sweswi loko Mayengani na problem a vuyi ka mina or a ta ka Besimanganyi wala hala loko hi ri or a ta ka Besimanganyi ka hala ka na problem na Besimanganyi ka hala hi ta hlangana hi la yena hi twa kahle a nga na mali Beni Mayengani wo nyikiwa mali yi kona wo nyikiwa hi vafana tata yimbelela fanisa xa 94 loko xa ku fonela a swi teka ka khofo na xona hi foni leyi nga na mali akeze majita ite timhaka wena Mayengani ina ni vale ka xikolo xa Salema hala ka va rhangana Thomas Chauke Xinyori siku rin'we wena le a ni ku chava ni ku chumu a nga na mali loko u na mhaka vuya ka mina loko mina ni na mhaka na wena mi ta vuya ka wena